Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo Tribute Council Sengkmi kalapan pau bakala abandan kajing subas niu halor kajing penbet ya uput usam. Ya kani lapan pau do Presiden KHYC Sengkmi usamla Robert Jun Kharjarin. Habakren hakilat pathai kubor hadin karali kabalalong hasor nongston hakasngi palay jong katayo. Hadin ba KHYC kalapan ya ka RTI halor kajing penbet pun kumju ru ya ka skular balaya soy daki arjella. Halor kaneka kubor tungin ngap ke bana kalian kinong kitkam ka HYC kidon ban pensyai. Ke ba penlong ya ka mahlia ban yesoy ya kum kani ke moyu ku badon ka jindu nong ba krah ru ta ya ka jela ka jongi ti habang ifek ke record barim hilap ba hakwai na ki statement dan ni hakwai na ki jing hakwai na ki dorban ki ba wasi lalu tu por ubat ya ka lam bu video wai ka statement ba hak aku dari bulan Julai tak kena sepak kena buat. Nah kalian jom sorkan nak lihat kapal yang kikot angkat ki dokumen ban proof yang kini 12 area of different. Ban persisya bagi kini kikara apli ki jinga ke Jepun ki dei ki bahap apa nak lihat. Bang ipan yang ane ke jimpa jom sorkan nak lihat. Syak asam kebelum kalau ba nak kalian jom unang jumpa plan PIO jom ka department political hukum political jom sorkan nak lihat kalau ba Kimlan sikit ni orang yang dikot. Jadi jika ni kita berikuat berkelima, saya jak kita ikut kita berkipak sempat kena sepak mereka. Lalu kita kemopitip kini gajinya perbit kajian hak apply tadi Julai ada jam aku baik. Tadi kesini ke bau menteri lembak juga sam Wan Hasilong pada perbit. But hak tu ke meeting gila abang bakal di ke first breakthrough meeting. Lalu ke meeting ke bandung tu ke bakadon kata kata jingla ban ya hun kumnu dia cakamat ya kajing pemit pun kebelum kalau habang ipan ya kata ka proseding job ke meeting nah ini kalian kino jubah coba ya kata ka proseding ke baci ya apply tadi 9 Julai aja kue 4 sen but ya kan ini jubah ke kacau tadi penajun aja lada ya ka meeting ba ya syong Julai aja kue haus nam hau kacau perit ujun ajar rompat lah bansan yang kata kot kadi ke bapen mudul sendiri kia keren hari di menteri lembah hatu lapor ki gi jingerai ke bagi rai hatu lapor nioi kalau keba mansawah di kata ba om tak kata jinga pembet put ke bakadu haswa bagi soy ya kemuyu ka pandai mas arajar apa dengan mekhlia bar asam ni kini kini sektor kadai haka kan antara Januari ajar apa nadu ba ni yo jiktip ba ka sarkar makhliak la da besoy ya ka tak MOU kaban ya penbet ya ki uput apa ni kami dia ba sam aki indul tulik sektor ya ka ba ki le soy haka akdai trik nai match ajar apa te po numba dali kalian jumki political party beper lada kadai hapo ki yingdo ba hawan ba sabat jong ki yingdo ba hawan ki la ikren bahaya dengan kam ki la tapi ya la jong ki nian juta nah kalian jong ki sem halang lu di la wat jiksai bat ni la thok ki dia bahaya dengan kam ba hai ka poi bakla kalian kam nah beli ku ba ni om na ko pos report ba ku ba khat praspa khat pra square kilometer ka jaka jong ka kebangi kot jaka jong ki maksi kapoi no sya samban bahkan long particular dari khatra 0.7 square kilometer approximately naik ini ki jaka kebangi ki shim bagi de ki jaka jong ki maksi kat kum ki kot ki selamat kat kum ki map ta ter kilik no sya ka soka sam kila da pin ken ku ba ong ne ba na kane khatra spa 0.7 square kilometer khatar square kilometer dari Hepok West District. Kada gijin jakno jongki jaka jongki makasi batang naga gisang sektor tang naga gisang area kumba sipo point life ho ngriu square kilometer jongka himano lagu ka kali na syaka sam tinggi usul usai ba ka de gijin du khraw kham tam ka ma
nolang leadership bak kumba kilapan pau haki jinggalang oper kumba khatway tili kisnong bak kaway ka reserve forest ka bahe ka hima nolang keladu no tinggi persyang ban taukin bener bagini ki hima bodon borong kejongi kumba ngil ai kublei bener ka jinggalang kejongi ka rali kejongi bagini ki hima idang penpau bagi dang don kata kamu sim ikut kamu sim mele bak senam tu terus sim mukia ombak itu sim kadang don hari ini kima bak ki perlu dan kilak benda sesungguh jika ni kejile jom sorka ban yurat ya kima ban yurat yang disongsil kalau persungsi adu kata-kata amar kim semla yat kat kum kalenti hal ban penduduk bak hakajing subah kajongi kalau bakajing penduduk madu baskan kalau don lupa kajing keren apa dengan artiliki minister jom artiliki menteri ramba chief minister ba imat baka kajing penbet kalau bet ya sama skin ngoblei na penbet kami clear lu hana ki ong baki yo khapra square kilometer ka samro kalau khapra square kilometer ho ka tam ka sam ka to ka ki square kilometer na imat kriteria ki baki penbet ka de bet ya sama skin kajing kali kalau lada ki bot ya kane ka jeng sama siteng ya di disputed area kalau kerja ayu kan musam baga jeng kini pun kade daki kopo television kerja ayu ko blok tu kerja ayu ya kini kiwei apo jentehel ba apo riboy district di ni suba ba kalau dan lupa ke agreement apa yang jom armon minister chief minister jom ka apa ni dijelas bahkan apa nak penbet pun sudah sampai masih tanya gini cakap nama kencu ya kikot Islam nama kencu ya history nama kencu ya ka voice of Himana ya kencu ki diskonsil ki audio but kadi kalau kejingmat berkharap kita Islam apa Himana orang ki kila syai no syarut but kumba kalau entah kalau susi kalau baru aku itu Islam ki voice kan syasam ti nak tahu nak kalian jom ni ka sen ni don kajing suba snew ni apa ong ya ka ni kajing penbek na boleh kata ka baki ong ba ka jing penbek put ka dekat kum wa rajar khatwei ru kam bedei aja khatwei ba temu yu na du kisnong hadu ki map ikot selaru kam bedei kajing penbek put ka ba lap ka ne ka regional committee kat kum ki ikot selaki bang yo na ga ai ba ka yu ru kam bedei te kajing kali kalong ki penbek put ha kano ya ka regional committee report kemudian ya kata ka ba mapihi ki ong bangi base bagi ota ka list ka ba pa arja khatwei la da compare list arja khatwei bat ka ne ka mo euro kam de tam ki kerteng sino ki jaka ti kani kalau ka ek ka ba perlu very suspicious kalau ka ek ka ba penmut snew yani bahkan ka dur ki ya penbet yo le por tam ni ong ba ya kini ki proceeding kamtam ko proceeding ke jom kajing sedang kajing penduduk ka apply Julai aja ka kuai ba ka proceeding jom ka ba kot kajing penduduk ka ar Januari aja ba yuni opi wat ada ki pandu ki ong kamdan kawai ko mo patsan kawai ko ba kamdan kani tarabari sektor ha kani kan list aja khatwei kidon khandai television katba ha anda kala poi ha kani tarabari sektor ha kani kajing penduduk ki ni television tigijas sei ka at television tinalor kata haga gizang to gizang ki hangneru don lain but haga MOU don lain kan ba haga hahim sektor hangni kimi tang chiko television ha ta haga MOU kan ba haulis arjar khatwei pa kimi khana television ka jingkran ju menteri rangba baong ba ane kajing penbet pot kadai bet kum kita ka list jom hajar khatwei ka penlong ya kane ka MOU bana so igum ni handle la ki compare ya kane ka MOU ya ka list jom kisnong ya ki area ya ki map kamedi di sakwei ka balong kalau hawar ja khatwei kami clear ka di map ka don ki historical background ka don ya ki kot ki slide kemudian ban claim ba kadai kami clear boleh pak arjat aku way aku bagi penbet ya kane ka bagi penbet ya kane ka bagi penbet ya kane ka MOU kamsem ladon kane kamsem lain
susi adu kata but sakawai kalau balik ni om ba recommendation jong regional committee but KMOU ke bayasoi kam semlai hap ladang impet ekini ki proceeding bagi yasong apa yang jom arti lagi meeting kawai nak jidon kam ki om ba kini ki arti lagi regional committee kawai nak meklia kawai nak sam kini balik hakini ki senong ban visit ban pek ya kajing long kajing man jom ki senong ki thau ban pandu ya ta amon jom ba ada ta willingness jom ki breu hak breu bat ne kajing pendip pun kebalungo pelong ba hak ne ka visit jom artli ki regional committee dilak ya shipon ki senong kan ba hak mo yu commercial dalam impact na ka tara bagi sektor hak visit jom regional committee ki min hak artli ki senong और खासान तली किसनों हाँ का तराबरी सेक्टर कजिंगलाप जो regional committee जो बड़ा आर्थिक स्टेट किस हमारे हाँ के MOU की केवल मी ने बड़ा खासान तली किसनों किन्नलोर कता हाँ का gisang sektor किसनों की dan samteli katma kubang nilak kedau ki mana MOU ki mi tanglai teli किसनों हाँ का hahim area किसनों की mi kasau teli हाँ का visit जो regional committee katma हाँ के MOU dalam sebelah poin kita. Kalau ai cuk ya kikot buat orang ni, di pan nak menjungi. Kita ada dua. Sakawai buat haba nipet nak kapor sakapor. Kebau menteri nampak jangka sokam jalan. Uang ba. Kejing bom yo arung hamdahlia jong katwai television. Hapo himan orang. Perkatung dari kisinong hapo ka hima melim jirang bat bat jong hima nospung uong ba begini kisnong kimdan hak tak list balapha dak sarkar nakhlia ha u August arjar akwe ablei ha kapor balong CM mukul sama nakhlian jong ka sarkar nakhlia ka pha ye dokumen bat kot bat kimap ban pensisa ye kisnong kithau ki bahap apo jong ka nakhlia ha kabri bat kini ki kha apli sektor di lapan jingga tip yang atar baka milayo aru ya kaneka dokumen ke bekipa kata pratrik u August arjar aku katway ya kabana kalian jom meklia ki lapha ya baro ki map ya baro ki kilim ya baro ki dokumen ki ba meklia ka padon kamban kilim ya kini ki area baro kan apli area stebe nakajing syak hombo sama di nakalian jom sen saya sempat di dawa nak ani keserta bakadi ban shimkia ban wat ya kilak kelenti kumno an penpai yang ya kini cekai ya kebakila I know syaka samleng bakani kemayu but ni kimelenti balada kadika kes kani kemukut rumah kebaik hima kapoi ha ko haikut ni kimelenti ba kadang don kalah kadang don ke kabu ya keserta meklia ban kalabomot mentang bahaka kes le sikila yang kersan no hima kum kadak jing kalabomot dan kum kadak jing pendek ya direkam kimelenti ba kasokar meklia kadi ban kalabomot ki kersan no ya kini ki hima le si ayu kasari kanang ba ini olat saya simpat ban relook ban review saya simpat ya kini ki ya kan dia face ke bandung but ni maham tu ke banang ni syakmat ada kisdam ya scan face ni nak lihat cuma sen yang persyak ya kajing pembepun ni kuat saya ni kuat open stang no kata ka scan face balin up do independent stang no saya masih sendiri ulai itu pembet no nomor ni lah kuat pada pembepun hari kata kajing pembepun ke di berlong kat kum akan ti ke bade bukan nomorin kia pembepun hak ia ki kriteria lagi buat kembut ini agreed 5 principle domination. Jadi kalau gaya ke bapan umdum yang ni kum keseng yang ni kum kipat ba kiba ni songsi bak ni song thang ya kena gajing penbet jong ka sarkar meklia bar gajing le jong ka sarkar meklia bane penbet put klem ka jingtip jong ki hima klem ka jingtip jong ki jong ka disconsil ka beri ka nong khmi la ni constitutional body ka bani khmat ya ki bodi ekonomi khmat ya kima dokter kapelong ya ki hima bagi haban lentin jikang salu sesumpo sautli ki hima elit sesumpo ki file akan ya kes ba kebasotunat kolong ba kasumkut mata kapemi hukum ba kadi kamram
jong hima kalau ban let chua ha yin ka shari jong ka me khle haikot khanan ba ka me khle haikot kan bisa chua ya ta kam ba la da ka ada kim hun se la ne kim yo ta ka jing bisa ba ho le se ka supreme court ha ta ka por le se ha ban shin ben ka din ka ba khadu ki ba ki pen be ka te po goti ya kaniru jong ba kam dan ki shom meeting me yo ba kam dan prostate kay ke bagi keran ke bagi penuan kadu dingin tipsu di kajingca jo kini record jo kena apa di proceeding jo apply Julai aja pun baru proceeding jo kan up Januari aja area kebawat dan banyak ai semala ban ai ani ka bu yoda jengkeli jo bahe ba ki arai ke bejia but let's see ki dei ki jing bombit bombiang hakata ka jing ya keren Pering jong anu ICM kalau pelong ya Human Portal Department akan sabjak. Jor pak, akba ngir jor pak kadi kalis ke bagi pak harus jar kuai, but konten ke badan hakim yuki milik.